สิใบอุเลDavid Sailo thuzia kan chiar le te ang Facebook a post chiar ve lo tan a status pali ka ron chiar do na pani hi thu thu mun ati theyanga ZRM Zori Unification Movement tilal machwani mi pol din chungchang thlir zauna ni a pani hi mi zo mei chia namdang pasal nei ramle namvei in ti te thu le la le an thil ti a chip na ni atop thenga ngai thlatur le lo commenta in ngai dan lo soi turin in zawa in kangen le cheu Zori Unification Movement ziak tu David Sailo hei September ni som pathum sang ni som ni pathuma zia ani he pol hi pimi mi pol kan ti mai kha ni a official la puan chwa lo ni in assembly in thlan lo om tura hian an chu ve don ni in alanga soi thiang lo bi ka ngai lowin soi te ang mi thupuan shil lok na ti sak lem lovin thupuan ti sakta ila kumsang ni som ni vela adon to ni in a soya in thlan lo om tura hian tuna political party ni lo chuba ka party ala in mangai reng lo te siam sarkar na kan mu tur thua puanga chief minister tur po aming nen lam chunglamina sia tir to thua soibok chu puzo hera pujo ngur do la fapa ani thu thlengin atar lang ani CM tora chunglamina sia tir hi ennonimo bi chiani mole dewa ngai thu tun na ya soyani ome lotlin tir tum na kong in thana ngai tial wang ani theya chutiang thupuan chu a hlotlin theina na thokrim hle a mitam taka bekwala abiak zinga tuipui lem lo mi then khat sia tan om nual bok ko khom thei zinga Reverend Lalzui thangate pu PC lom kunga IAS retired te puje than rumate pu CT lalrin omate Dr. General te hi alangsar dewan ni a CM tur bera puan puzo hera hi alar lo viau zok heng ko khom zinga telve pakhat soidan chuan soiho na a po ngai dan ideology in anglo hlom viawin an soibok Hotel Regency te Faith Ministry Center Dorpuya te in mu khom na neyani nu in misang biak kwal zelan lani ti siatani a press conference te kowa Paul Mingle tumdan puan chuan tum ni om takani candidate le an bial tur te po an puang tel mai theyasin David Sailo nen kanin bezeu zewa ma se kalpuya tumdan hi thil hlotling theya ka mu pui theilawani IAS retired clear bial somlia po chop chuak se engma an nierin omlawa BJP vote mu po an phalo thei ti hi ngai dan om theiani tin kan politics streng neng tak siam that ngai tak hi luchila siam thata ngai tluk chia in voter te suk thlek moral siam that hi natul takani ti hi ka pom danani ama hi huat na ka nei lo atum dani ro hi chu chunglam ming chala ti sa taka len chwa tumna lo cham tur chunglam in rol lo top na tur ati sak thei chutianga thu in mu lo nu chuan in thian na ti top ta a ama beizu ya min ngai dewina lang thei bok politics lu chil tum sarkar na siam tum meu chuan khe neu po a huam zui ve ngayarin oma block president ani ngal ngot phei chuan palakatanga serlui in kara vote zona hau tak don e mai lekhabu pakhat release na a David Sailo hi tunge ni ti lalpan min ria tir to ti thua soilanga hei mai hi ni lova nimin September ni som patni sang ni som ni pathuma assembly speaker in a chon ei khom na a David Sailo wa ria to thua soinon le bokani ome David Sailo hi chunglamin tunge ni ti asia tir ngai em khopa mit timim alo ni theya apu chot pa hi David Sailo ani nge ni lo ti hi chunglam sia tir ngai ve mi alawin ani a in ka chiang thunoi pakhat na pathian thu kala ke pen chho chuan ata na la po yang ti in min vau deu reu to pani na
mi pakhat ne na kumin assembly in thlan hi son hla turin chunglama dil thu a soi bok pathum na zol nei sai kho ma shil lok na man mo takati hlo thlin tum na anga zol nei sai kho ma zoram kho war zir chian chuan a in person boxi clip na ama hi huat na ture mo han ngei viau na ture mo om shan lova Mizoram state a sarkar na siam ngei tuma man hlel an lo ni ta ka chuan party ang chia in la in cha lo ma se arwang a ma hriat chho tana wangin party dang kan dap rok rok angin kan han kik ve kar kara ngai la an sarkar ring le ring lo hi buk tham kan omangem Zori Unification Movement panni na tia ada October ni khat sangni somni pathuma zia hi chiar chun zomila press conference me wan neya sarkar tel tu manni ta ka chuan han hlim lang thui ve dewila convener hinula ti lal ma chwani ni a ni na nei hruai tu dangan la om lo convener le press conference tel te chuan MLA ni ve an tum lova a au tu azil tu turan inda deu press conference kha uluk takin kalau thira thilrem treu lo mu ngal thei fia ngal kwara tam hle evan si zai rem moya pu van lal nga ya returni le Joseph van lal ruwa tatin an troi oma tranma in bible chang mun ni ami chiar chwa ni a zol nei rong kai ve ve ni a alanda na chuan ama mi chu chunglamin zol neya arwat zinga mi ani ti nem nge tumna lam ronga kai lek lek mizo Christian tamzokin zol nei dik taka kan pom le pom lo chu thushan ni se apom to kan om ti achianga ka hriat chuan lo chuan soma pakhat thil pek a hne na pe po an om ti a soya om bok ZRM thil tumber chu mizo te nam anga in pum khata India laka independent ani chu thil ol sam takani tur thua soi war le an candidate te chu lalpana din chwa tir huna chuan kan ramin na sa takin ma son tur thu war takin a soi bok candidate turan la som mek zel thuan soi bok lalpan engki ma pe to a rin na apen chuak turin an som rin na ke pen nga mapiangin ramtiam independent an changanga ring hlel phun noi nuizat tu te chuan an chang lowang atibok comment ZRM te hian September ni somni pathum khan meeting an kowa kalturan ommu mal lo nge thil dang wang jok an thula independent chu chunglam pui na in olsam te ani don ti an soi fo hi oi har sa takani a kan zol nei kal masa zol nei sai khu ma shil lok na nen phei chuan in kal tlatani zol nei sai khu ma kha chuan independent ma in thim cha tak chaina ral lian nge ni thleng turina soya mi hi chuan independent nei hi adong ol sam khop mai hei hi tun lai khovel ngai to chuan oi om lo takani sik in lak shan tumpol independent tumpol khalistan tele India thik thu thiat zia po ngai to thlen theyani a soi treu tura om rin na ke pen nga man ti an ma ni thlop tu te chau ramtiam independent chang turan ni chuan tuna landana hi chuan independent chen tur te chu mitlem te an lani ri mel evan si zai rem moya thu soi evangelist si zai rem moya presbyterian si phir ko shan upain thua soi ve boka athu soi tlang pui chu tonma tanga ka don chu independent hi ni mizo te hi pathian nam thlan Israel kan ni zol nei nam kan ni a zol nei boy pui tu te po chu ti takin shalan tlalova ma se an ti dik zel thina ni kan independent phot lo chuan mal som na hi be sei chi ani lo lal thuthung ram thuthung le nam thuthung hi trinity ani mai ti ani comment Kaushan upa ordain mewin Israel kan ni thu le zol nei nam kan ni thu wai sen dewa tar langot mai hi belchian dol lo takani zol nei chu kan nei ve fo vina langa zol nei tak nei fo thin nam kan ni na hi fin fia thei ngot ani lo
zol thu puan ngai sang lo pol kan tama an thui hruai te thlengin papa ngai om fu fu po musir he ngal hi atam zok kan ni mai thei asoi dika ma se an ti dik zel thin ati hi adik lo na sa hle bok zol nei lem zol nei der du ma ni vei zong zong pathian thu ti a puan ching kan tama mual pho fe po kan nga to a heng ho wang hian pol duk dak lo tam tak christian na phena hian kan ring treu to ni hi dilit ko shan te khian dong fu dong dik anin ti ema zol nei der chu soilo generation masale po ni dai to ome zol nei tak kan nei om hi hria tani to lo zoka ader zirtir namak dang dai ni tum in hung bik ato pamual pho taka zui ral then khat chu tanglak lo alakal mai mayan ni deu vek zo kani ramle nam thu thlung chu ti ni ti ani mai tia soi phei hi chu ti ni tarian tan chuan hei tluka zirtir na dik lo kal pui hi om lawang independent phot lo chuan malsom na be sei chi kan ni lo ti phei hi chu malsom na dong ngai reng lo be sei ngam tur po ni lo rama in chwa na ni mi thu puan in kal Bible zol nei rang te hi thupuan thumunan nei po in kala om ngai lo anma ni le anma ni thupuan in kal le danglam zung phei chu a om lo hul hwal thin mi thupuana hian ama thupuan nge ya po in kala oma apuan nuwa danglam le a om zui fawani pakhat na March ni som pariat sang ni som ni a don ni a soi August ni khat sang ni som ni a apuana chuan independent rama chuan zo anointed nation anga kan om tur thua soya sial suk rama ram nei tu terem ti lawin zo anointed nation lung phuna phun ngot bok ma se hei hi soi to lawa zo reunification movement ti ina soina sata zok pani na March ni som pariat sang ni som ni a adon bok ni a asoi August ni khat sang ni som ni a apuana tho chuan lalpan mi thar hlak rorel na la chel ngai lo te ron tung ding don ati a tuna som khom te hi mi thar hlak ni lawan om nuala rorel na la chel ngai lo tun din tur ti si sarkar lo tur sarkar be mai tur deciding factor chia a be sei phato pathum na rorel na chel tu te chuan India laka independent din mun min hrai lu tang ati a tuna party lian pathum te manifesto a hian independent lam reng mu tura om lova heng party a deciding factor tur tan independent ta hrai lu tum hi chu nui ti za ang reng tak ti va u kani palina ale khabuzia release huna puanga ason fowa hian CM turpo lalpana shil veka zo hera pujo ngur do la fapa ani thu azia lan thu te soya ma se press conference zo na chan na a chuan CM candidate an la nei lo thu a soi thung lalpa pek thlap to CM tur hi ngai twa non le angai thu a soya ni ome pangana sang ni som ni pathum in thana hian tuna political party ami ni lo politics ala zuang lut ngai lo ten ne na an chan tur thua soilain party lian pathum atang hian tlingan om vek dona majority la theian om lawang atile daya ta chuan ZRM chu an thlek lam majority turina in ngai political party om mek le kan politician nei mek te chu rorel tuan la ni le don si ani chu parukna ale khabu release nuwa ma la turnia in soilain zia that nga ya tam viau ta nge release ma in ma la turin chunglamina tile ale khabu hileng chon presa pe zeta advance nuai khata pe a anni hian ha taka an buai puinek nuwa le khapuan thazok chon lamin ala chuak le daya advance polakir cheng khat ma an ha puiman apeloni inan soibok pasari na bial om zong chu an dua ma se lalpan min pek zat ang ti thua soidana hian ama hian chunglam thu lova in thlan chu shim bial zong chu du tu chu chunglam ni lovin ama ti atilang chiang hle bok
hei hian mani du dan dan le ngai dan chunglam thua kaltir tumna kok chiang le thu soi in kal thu puan ni lovin thu soi in kala om nuala pakhat na Independent soi chunga Election Commission of India hnuaia in thlan ma chon hi thil in kal takani India dor chungchanga soi phei hi chu chunglam thil mak khen tir ni lova India dor buai tur chuan engtika ma India hian a phal don lova outlaw ani zui thwai zo kang soi mai anga ol samani lo pani na state khataro rel tum independent tuipui viau si ma na tanga UNO te soi fawa zoro te buai pui vo in thlenga atakram thleng lo hi independent chungchanga ZRM in nga na ni mela an zui don tho chuan ZRM din kher ngai lovin zoro hi helama chuan a tok viau pathum na pathian thil mak tia thlenga ni lo chuan nota kan ti mai none of the above nen anin viawarin oma a thleng don lawani ang party dang ang bokin campaign ve thawan tuma an man tangkai tumber chanchin bu social media le YouTube lama hi chuan alandana hi chuan raman laviau donin alang lova papa ngai om fu zui tu te po heng hmuna hian an hmuni khwa lo na sa zwal zok me kani palina party tin hian independent an du vek mizo mi pui hian an du vek ati piap mai hi research be lo chuan wai taka soi swal theiani arin om pangana sarkar na siam pui tur khop lalpan min pe ang lalpan dot voi khat ma min la shil ngai lo ati hi zo na danga chan na ne na inkal hle bok sarkar na siam thei bik om lo kara an thlop te sarkar tura soilain sarkar na siam pui khop lalpan min pe ang atile boxi abuai nuaya tu mu mang fia lo zet soyemo ang tlat khai kho mang soito angin sarkar na siam thu temo poldin chop chunga MLA nei treu tum ngo temo hi pathian thu po ni inalang lowa tunlai khovela state chu soilo ram ang po in hetiang hi pathian na tho dan ani ngai lova mu tura om lo athlang tu tur mi pui tam jok fe hi min lo tia lang renga chuti lain candidate tur pot lom ngai turin anin som mek chawa som chwa chu soilo anin mu zo viau lo ani ang pen chuak tura som na an puang ul mek bok hetiang hi sarkar tura chunglamin ati te zia tur ni inalang lowa mani ngai dan ti hlotlin tum na mai maya ngai thei bial tin ngai tua hian ZRM hian vote an humangin rin om lowa MLA pakhat pon nei lawang eng ang po in pathian thu mil pui zong chuakin ti pathian thu tumin thei to pin beima se soinon le ang MLA pakhat pon nei lawang ama chuan mual phawa in ti zui lo mai thei lalpan min hruai na zel ati zui ma na ma se atake motia zui duan ho hi mual phau takin nota nen khai khin tok vel vot mu in an bo zui diak nge yang zol thu puan ani velawania independent hi ol sam taka nei theiani lo zia chu zoro hruai tu te hi zo chiang masa se afia ang a ol sam don ati fo mai le ti sa taka party dang anga tlinan tum tho dana hian independent kong bo tak a ho te hi zo puya tuma ang ber hetianga ol sama sarkar na siam tum MLA ni le nei tum hi pathian zirtir na kal tlatani zok puzai chona pol vot mu pon zat lo theya ZRM hi vanapa hol khat po kal khom turan omarin omlo chutiang pol chuan sarkar na emo sarkar na siam tura MLA nei emo hi beisei chi ani lawa chunglam inrol viau na chi po ni inalang lo chuti chunga kan tong trai dur na awangin thok le khata zoram mi pui hi ZRM a kan khedwal don lo ti alang chiang ro pui si thlop lo chu thushan mi tam tak ei lo sa na om nen khwan tiwar lo khop mai clip na media mi te zo na chan na a khan atui pui le ruwa man fel sa deu kha chu a chang tui thei viawa ma se an han zo tak taka a o lek don khan lalpan ati zai zela athiam phian
hei ba khi chu ZRM chung chang hi ti tak zeta zia ka tum to lova zia zui viau tur po om to lovang zol nei ka ni ve lova ma se in thlan result puan nuwa ZRM vote mu za tin ria thlip thlep huna a pein om chuan tuna po si in lo hai let don nia zol nei sai khu male pastor chona ten vo in thlengin mitam takrin an hlo lain tun lai zol nei nge zol nei tun lai ti zok turte rin na ti tla hniam zwal hle in alanga ZRM candidate zong zinga tuikum biala independent ta ding tur lalrin moi a moi changte vote mu zat mu pha an om karing lo ole hemi chin hi ZRM alip se na chu ni a athu zia dang pahni toite te hi chiar zuila chofak ti September ni somni pakwa sangni somni pathuma zia hi chiar masa ila anma ni chu mizo ma se enge mo chuan lam wanga mizo nam hum hal na kong zo mia lawa nam dang pasal nei anfa te po mizo ni rem to mia lo ten nam isu huai tak taka an soi ve thin hi aza thak eng nam ber nge an nam tiri ral reng chung hian an vei ve viau ta kang mason na kong danga chuan Mizoram ta ni mo khovel ta ni mo po ni se or phiar tong in aw ma se soipha ka omlo ma se abi kin mei chia anfa te mizo na man ni lo poisa mia lo namta na poizia she thadu mia lawa mizo nam vei berle mangai berai in chala hetiang isu lama atong chaka an tangani chuan khovela hian a aya in me lawa omdo nemni Mizorama omna rei to ti te Christian ni a kaushana in mang ti tele Mizorama vote nei ti vel soimoi na dorom zet mang thin ho hian ria se kumza po Mizorama omse Christian ni in tong pai mia lovin kaushana in tat lut se vote po nei ro se namdang chu chatwa na tan namdang an ni veitu tur mizo kan la ome tia ta September ni somni pakwa sangni somni pathuma pos hi chiar chun zomila namin lak bing na lana racist min tian om kalau ni mai theye ma se mizo na tang chuan aza thlakin ka shelo India mar chakil to pa kan oma khovela hian Mizoram lo hiram dang kan nei lova Mizo lo hi nam anga min phuar khom tua om hek lo YMA te MZP te achom nung tu zi ngamian ni mai thei ma se YMA wanga tlom ngai MZP wanga mizo na hum hal political party pakhat wanga mizo hi hum hal ani lova mizo kan ni na awanga tlom ngai na lan tir thin chia thata in lom ton thin kan ni zok YMA le MZP to te emo party om ma khan mizo tlom ngai na thian chan thi ngam na hi a om dai to ani ti zong hian o Mizoram chu India ram state zim ber pangana square kilometer singni sang khat somriat pakhat chawani a India rama chiar poi nu nung ber sang ni som pakhata mishing claim na ber state pani na kan ni a India mi pui zong atangin za apakhat po kan ni phalowa 0.09% chaw kan ni chiar pui nu nung bera kan sex ratio chu mi pasang khata mei chia zakwa somsari paruk om ang kan ni bok kan nam tlem zia kan ria Uttar Pradesh ten Lok Sabha a MP somria tan nei theya Bihar ten somli te an nei lain state kan ni atanga kum som thum liama po MP pakhat kan nei thei reng ringot mayani mishing claim heki heti chung hian mizo mi pa nei tla kan om lo ti tu mei che then khatan oma hei hi thil pom om lo takani vo in thlengin mizo mi pa le mei chia mangai taka in nei hi an la om renga an la om zel donani kan tlema kan ramazim boka chu ramzim te po chu kan lua seng lo hle me kani
heti laya khovel changkan na emo chuan lam eng emo siama mizo mi pa nei tla kan omlo ti tongkam thlenga kan chua du ta hi nam hum hal ngai tak in vo thiam ngai tak nam thin lung put ngai tak kan ni laya mizo na changkan sana an tu le fa te mizo ni hlek to lo tur te thu le la hian mizo dik tak te ngeng hi chun hlek lo ma se poiti na ka nei lo ILP khalo nei lo pheila chu tuna kan din mun tur hi Tripura ang chau kan ni to ang kan phalo hial mai the kan mei chia te hi ILP zara NGO zara chung ko in zir tir na thazara mizo thin lung kan lapu chawani chuti chunga namdang lop te in ngai san siak lama kan in khwal te lem chho mek mu hian ril ruana du asin heng kan mizo mei chia ngai to an tlem lutuk wang le nama chian tak tak lo wanga namdang kop puya nei te hi musitin diriam ngoyang u ti nalam kan hoi love an du thlan na a hian chol ha dam sela namdang an tu le fa te nam chu buai puin chu an tu le fa te chu an nam dik taka chuan chian tir turin ke pen sela apathian thu le zok mizo na lam hoya chuan a sheber le mizo nam mangai ber mizo ram vei bera intar langan om thin hian thina khei zoka YouTube channel lama eile in an om na mun ma vel mangin lo in ti har se a buai pui pe to kan mu thawa a tha nam isua le zoram mangai na a ero nam phat san tu an ni na hi thei ngil lo soi ve lo se ti na ni zok ka tong na dewani po in ka shelo mizo pa mizo nu dik tak namdang thi sen kai hlek lova mizo tu le fa nei nu le pa pi le pu namdang thi sen kai hlek lo tha thalai mizo nam hum hala mizoram mangai tur hi chunglam zara afir kan la inda ye khati zong kha ni a ngai thatu zong chunga lom thu ka soye comment section lama kan ngai dan soila alom om ngotang